Reka rero tubahe ikaze kuri aya makuru yo kuri aya manywa, turaza kugaruka ku by'u Rwanda n'u Burundi, turaza kugaruka ku bya Tshisekedi ibyo atangaje ibimubayeho, turitsa cyane kuri Uvira. Uvira ni umujyi wa 23 kugeza kuri uyu wa kane, niyo finali ya nyuma, niyo tariki ya nyuma, niyo munsi wa nyuma wa 23 iri buze kuba yashizemo. 23 ikaba yatangiye kugenda irimo yerekeza hehe. Hari amakuru tumenye y'aho mu 23 irimo kwerekeza hose, turaza kuhakubwira muri iyi nkuru. Wowe rero tukibana bwa mbere, niba ari ubwa mbere kiza kora subscribe cyangwa se sabone, hanyuma ukore like, ujye muri comment ndetse ukore na share, tujye tubasha kwibanira muri aya makuru ariko tubabwira tunayasesengura. Reka duhere cyane mbere na mbere kuri iyi ngingo, mbere yuko tugiye twerekeza Uvira. Reka duhere ku by'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. U Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, tension yari yamaze kuzamuka cyangwa se umwuka mubi wari wamaze kuzamuka, bimaze kuba bibi cyane kuva aho 23 igize gutya ikavansa irimo ishaka gufata umujyi wa Uvira. Hakaza ibisasu byaraswaga biturutse mu Burundi bikaraswa muri Kamanyora, ndetse 23 nayo ikaza kurasa mu Burundi. U Burundi ntibwahwemye kugaragaza yuko ngo u Rwanda ari rwo ruri kuburasaho ruciye muri 23. Numwuka rero wabaye mubi, ariko ukaza usanga n'ubundi u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi badafitanye umubano mwiza, dore ko ubungubu u Burundi bwafashe icyemezo cyo gufunga umupaka wabwo ubuhuza n'u Rwanda. Mu biganiro rero bitandukanye byagiye biba, ntago wabashije kuboneka igisubizo, ndetse mu minsi ishize tension yarazamutse, bigaragara yuko ngo hashobora no kuza kuba intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'ubutwererane Olivier Nduhungirehe yatangaje ko mu mpera z'icyumweru gishize inzego z'umutekano z'u Rwanda ndetse n'iz'igihugu cy'u Burundi zahuriye mu nama igamije kureba uko hakemurwa ikibazo cy'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Iyo ubaze rero umunsi ku wundi ubona ko imyaka ibaze kuba myinshi, ibihugu byombi no kuvuga u Rwanda ndetse n'u Burundi bitabanye neza. U Burundi bugashinja cyane u Rwanda ngo kuba rwarabwimye abashatse kwirika ubutegetsi mu 2015 ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Ikindi gihe u Burundi bukavuga ko u Rwanda ngo rutera inkunga umutwe wa Red Tabara, ariko byose u Rwanda rugenda rubihakana. Mu bihe bitandukanye, Perezida Ndayishimiye si rimwe si kabiri n'abandi bayobozi bagiye bavuga mu bitangazamakuru mpuzamahanga ko bafite amakuru ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi. Kuva mu ntangiriro za 2024 u Burundi bukaba bwarafunze imipaka yose yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda. U Rwanda rwagiye ruhakana ibyo birego byo mu gihugu cy'igituranyi cyo mu majyepfo yarwo. Ku rundi ruhande ariko umujyi wa Uvira ugifatwa, umubano w'u Rwanda n'u Burundi warushijeho gusubira inyuma cyane, kuko icyo gihe nibwo Burundi bwashinjaga u Rwanda kurasa ku butaka bwabwo, cyane ari mu ntara ya Cibitoke. Mu kiganiro rero umunyamabanga nako Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yagiranye na France 24 yavuze kuri ibyo birego by'u Burundi, ariko avuga yuko ari birego ngo by'ibinyoma, u Rwanda rutigeze rurasa ku butaka bwa Kongo. Ati ibyo si byo, ahubwo n'ibisasu by'u Burundi byatewe mu mujyi wa Kamanyora, ari nabyo byatumye abanyekongo bahungira iwacu mu Rwanda mu Bugarama. Bazwa rero niba hari ibiganiro bijya bibaho hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Uyu muyobozi asubiza ko no mu mpera z'icyumweru gishize hari bizahuza inzego z'umutekano z'ibihugu byombi, ariko hari n'ibindi byabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Ati ku ruhande rw'u Burundi inama yarabaye mu mpera z'iki cyumweru hagati y'inzego z'umutekano na leta zombi kugira ngo baganire ku mwuka ukomeje kuba mubi. Dutekereza ko izo nama nizikomeza tuzagera ku gisubizo no ku mwuka mwiza mu karere, no gusubiza mu murongo wo gukurikiza amasezerano anyuranye y'amahoro. Ibyo rero ni by'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Hagati aho ngaho reka tuveyo twerekeze muri Uvira mbere yuko tujya kuri Tshisekedi.
mu ijoro ryo ku wa 17 Ukuboza, ni ukuvuga byari bigeze mu ma saa 2 z'umugoroba, nibwo inkuru yabaye kimomo ko M23 yatangiye kuva mu mujyi wa Uvira, kandi ibikorwa bigomba gukorwa bikarangira bitarenze uyu munsi. Kuva rero muri Uvira ntabwo biri kuvugwaho rumwe, kuko kuva M23 yabitangaza, hari abagiye bavuga yuko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishyizwe ku Rwanda, abandi bagatangaza ibindi. Uvira rero yageze mu maboko ya M23, babitangaje officially ku itariki 10, twese turabyibuka, nyuma y'imirwano yari imaze iminsi muri Kivu y'Amajyepfo, yasize ingabo z'u Burundi nyinshi zihunze urugamba, zihagazeho zimwe zigenda zasiga ubuzima. Amahanga rero yaherukaga kotsa igitutu uyu mutwe muri Gashyantare, ubwo wafataga no kuva mu kwezi kwa kabiri, ubwo bafataga Bukavu, nabwo iki gitutu nk'iki ngiki cyarabaye, ariko cyane cyane iki gitutu kikaba cyarakomeye ubu ngubu kuri Uvira, kuko Uvira yafashwe hari amasezerano y'agahenge yasinywe, bivuga ngo M23 ifatwa nk'abantu barenze ku masezerano y'agahenge, barangiza bakajya gufata Uvira. Niyo mpamvu igitutu cyabaye cyinshi, ndetse ubu ngubu Uvira M23 ikaba yemeye kuyirekura. Umuyobozi wungirije w'ihuriro rya M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, Bertrand Bisimwa, abinyujije kuri X, yanditse ko ibikorwa ngo byaba M23 byo kuva mu mujyi wa Uvira bikomeje, kandi bizaba byarangiye bitarenze ejo, no kuba yavugaga uyu munsi. Agasaba abasivili gutuza, agasaba abahuza n'abandi bafatanyabikorwa gukora ku buryo Uvira irindwa ubugizi bwa nabi, kugabwaho ibitero no kutongera gusubiramo intwaro. Amashusho rero twagiye tubona agenda agaragaza imodoka z'intambara zirimo abarwanyi bagenda, ndetse abandi bagenda n'amaguru basohoka muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru rero yamenyekanye nuko ubu ngubu aba barwanyi ba M23 berekeje hehe? Berekeje mu misozi ikikije Uvira. Bagiye mu misozi miremire yayenda Abarundi bavuyemo, abandi basa n'abagaruka inyuma bajya mu misozi, ku buryo Uvira barimo barasa n'abayireba munsi yabo gutya, no kuvuga ngo bafite controle ya Uvira n'ubundi, kuko bari hejuru yayo barayireba, icyaba cyose bahita bagira icyo bakora. Kugeza ubu rero haribazwa ninde uzacunga umutekano wa Uvira, Uvira itarimo M23. Ngo M23 yatangazaga yuko igiye kuva muri uyu mujyi, yasabye, hari condition yashyizeho, isaba abahuza guhamya ko uyu mujyi urinzwe n'ingabo zidafite aho zibogamiye, kugira ngo abaturage bari bamaze iminsi mike baruhutse ibikorwa bibi bya Wazalendo, FARDC, FDL n'ingabo z'Abarundi batongera gusubira muri ibyo bintu, hashyirweho ingabo zidafite aho zibogamiye, hanyuma izo ngabo ziba arizo zicunga umutekano wa Uvira. Amakuru rero ahari nuko ngo aba barwanyi ba M23 basohotse muri Uvira, gusa ngo uyu mujyi ntaramenyekana umuntu usigaye uwugenzura. Igishoboka nuko ngo ingabo za FARDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi bashobora ngo kongera kwisubiza uyu mujyi, bakongera kuwugenzura, ariko ngo bakazagorwa no kuwugaruramo amahoro, kuko ngo abaturage bahari bagaragaje icyizere cyinshi bari bafite M23, ku buryo ngo niyo FARDC yagaruka, niyo Wazalendo, niyo n'abandi bagaruka muri Uvira, bizabagora kongera kubana n'abaturage, kikaba ari ikibazo gishobora kuzatuma habaho umutekano muke, M23 ikaba yatabara. Nubwo ariko izi ngabo zamaze kuva mu mujyi wa Uvira, Uburundi bwo ntago bushaka kurekura impunzi z'abanyekongo zirenga 20,000 zahungiyeyo, ahubwo ngo bagiye kuzifata bazijyane kure y'umupaka wahariya wo muri Uvira, kugira ngo zitegera umupaka w'igihugu zaturutsemo. Ibyo ngibyo nibisanzwe bikorwa mu mahame mpuzamahanga, bivuga ngo Uburundi nabwo bushobora kwisanga buguye mu mutego, cyangwa se bushyizeho ikintu kimeze nko kugwatira izi mpunzi. Ni umugambi rero ngo basa naho Abarundi ngo basa naho bagiyeho inama na leta ya Kongo, ujya gusa ngo n'umugambi wifashishijwe na Exfari ubwo zahungiraga muri Zaire zigahitamo kujyana igihiriri cy'impunzi zo gufata bugwate. Muvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Moya yakimara kubona itangazo rya M23 ryo kuva muri Uvira, we yahise abitira utwatsi, aravuga ati ibingibi ntago bibaho, ntabwo bavuyemo, ninde wahamye ibingibi, bagiye he, ni bangahe bari hariya, basize iki mu mujyi? Ati mva
abasirikare bigize abasivili. Umujyi muyane uboneka bivuga avuga yuko ngo 23 itavuye muri Uvira, ahubwo ngo hari abasirikare ngo bigize abasivili ngo nibo basigaye muri uriya mujyi wa Uvira. Izi mvugo rero zikaba zisa naho zigaragaza ko mu by'ukuri 23 itavuye muri Uvira, cyangwa se ngo hari abasivili benshi cyane isize muri uyu mujyi, ku buryo ngo bigoye kwemeza yuko koko uyu mutwe waba wavuye mu mujyi wa Uvira, ahubwo ngo ni strategy zikurikiyeho zo gushaka uburyo ngo bawukontorora, ariko noneho ngo bakazanagarukana imbaraga byo kuvuga ngo mfate ndekure ariko nzongere ngaruke mfate. Reka rero turebe n'iyi nkuru irimo kuvugwa. Perezida Tshisekedi yagize gutya mu nama yari yitabiriye ya SADC, baramusebya kubera amadeni. Uyu muyobozi yimwe ijambo mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango w'akarere ka Afurika y'Amajyepfo SADC kubera amadeni igihugu cye kiwurimo, igihugu kiberemo SADC. Aya madeni rero wakibaza ngo akomoka he? Aya madeni akomoka ku ngabo za SADC zari zishinzwe kurwanya umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mpera za 2023 kugeza mu ntangiriro za 2025. Buriya ngo ntago bigeze bishyurwa. Ingabo za SADC rero zatashye hagati muri uyu mwaka nyuma y'ubwumvikane na 23 zanyuze mu Rwanda. Abantu benshi barazibonye, zari zimaze amezi mu bigo byazo biri mu bice bikikije Goma, zimeze nk'imfungwa z'intambara nyuma yo kwamburwa uyu mujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere. Leta rero ya RDC yasabwaga kwishyura umusanzu wa miliyoni 200 z'amadolari wo gufasha izi ngabo zaturutse muri Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi gusohoza inshingano zazo neza muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ngo ntabwo yigeze bikora. Ibi byatumye biriya bihugu byombi byagaragaje ko kuba RDC itarishyuye umusanzu wose byatumye ingabo zabyo zidakora neza akazi kazo, bituma byishyurira amafaranga yabyo. Ku bukungu nko muri Kanama mu kwezi kwa 8 uyu mwaka, SADC ngo yasohoye itangazo cyangwa ari ubutumwa yoherereje Kongo imenyesha ko igomba kwishyura bwangu ikirarane cya miliyoni 48 z'amadolari muri uyu musanzu, bitaba ibyo ikazafatirwa ibihano bishingiye ku mategeko agenga uyu muryango. Ni inama rero idasanzwe yayobowe na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ngo ku itariki 17 hifashishijwe ikoranabuhanga rihuza amashusho ya video conference. Tshisekedi akaba yarangiwe kuvuga ijambo kubera icyo kirarane. Iyi nama rero yanitabiriwe n'abakuru b'ibihugu 7 harimo Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Tshisekedi wa Kongo, Duma Boko wa Botswana, Colonel Michel Randrianirina wa Madagascar, Daniel Chapo wa Mozambique, Dr. Nentumbo Nandi Ndaitwa wa Namibia na Hakainde Hichilema wa Zambia. Ibyo rero iryo deni ngo ryatumye umugabo amanika ukuboko ategereza ko amubwira ngo avuge. Baramubwira bati wapi, wowe nta jambo ufite n'amadeni udufitiye, ntabwo byakunda, we nta kintu ugomba kuvuga udufitiye amadeni angana kuriya. Ngibyo rero ibyo bituruka hariya mu gihugu cya Kongo n'uburyo SADC yasebeje perezida wabo Antoine Tshisekedi.